Hagani ke janmi ke bamenta. Ngai ngu yu play, bau play ke ni ke lat, bangan yo, ya ka bangan trend, ya ka tien ka jong play, sipi. Kan dei kan engkong ka khubor na ka benta ke jong ngay ka long ka jingker khuru na ka benta jong pi. Di ka khubor ka tien ke jong play ka bang idong kap ya ka bang ya ngau thu ya ka. Bangin perhat japang jong ka, bangin puson ya ka, bangin nge ya ka. Nama kalong ke badengkam ya ke yap ke im jonga bat jong pi. Jua bangan keren ngai ke idp barok teng jong Jesus Christ ngai pi baka yeng ka sem ke jong pi dana preng ke bat ke bekoi ke kia. Ini pe berga naga tiga jong blai naga gospel yo anis mulai ke khot ke bakhan riu ke khot ke baro ngai kan mau baro ngai nang baro ngai la jius pun sien ala ke jehi kai naga ni ka benta naga tiga jong blai naga snow abangan don ni ka jehi kli ya ka bangan yo ban keren biang sisi naga ni ka benta ban ben snow ku ya pi ya nga ba de baro ni besngap ni ka kubor bakan ting jong play hi kanya lam ya nga ba je pi ba ke yeng ka sam jong pi ha ka tien jong ka jing sha ba ka tien ka jong play ka jing sha ka tien ka jong play kan pen lai loi yang ni so yon is like kan rio ka subject ka jong ha ka po ka long ka gospel yon is like kan rio ka kubor ka jingkermen sha ka perthai ka kubor ka jingkermen sha ka perthai ngan puli kong kum ne la bau play ula e kata ya ka perthai kan bau lai ti noi lo jong khon o bala khamar we banget ya nam jot shun rei un yo ya ke ching em pam chakot sio bangin ya pet ya ki katu ke ne ki mat na ke benta ne ke tin ke jong play na don ne ka ke story ka de ke story ke be shisha sapang ka wi ka jhat long baha usnam khandai spa khadar ha upnai April kha sauterik ka Titanic ka jat Titanic kali ban struck ban tenra yau iceberg but namal kata kadau kani ka jat kelas tang ya ka ban ngam ma kedua dia nama kata ka tenra itu iceberg long ba there were not enough lifeboats. Omdan shibun kita ke lifeboat kata kajat ba baro kenia kiu kita ke lifeboats. Haba kata kajat pastang ya ban ngam. Ba nama ta kadang ko panic ka ba crowd. Haga ba kibriu kitang ya ban realize ba shibun kin sayap akan kesini. Long ke history ba among the passengers. Apa dengan kita ke passengers dan kisah rang kibala give up no iki seat ki jongki hakita ki lifeboats ka bakil yo ban shong khnang ba ki ken thei ba ki khna kinem kini ki rang ba kitip bada ka ba sarandar ya kita ki seat ki jongki kata ka jaka ka jongki kitip ba makiro ken sa perish ken sa yapno hakata ka jingja jong kata ka hakata ka duriau Atlantic uwe belajib naga ni kejingja upen kan mau ka story ke jamu ka jingi thu jamu ba uyu bagi husbands ila do khadu mau ki tengah kil do khadu ki tengah ke jengki ban on goodbye ki ba kil do khadu kila keduk khadu ya ki khon jengki akasin ka ba khadu ban on goodbye ya la ke jengki khon ki jengki haba ki yar na kita ki labut ban ai ke jaka na ke benta jongki ki kini ki senrang ki berkentuk ki kpa ki berkentuk ya ki kurim ki berkentuk ru ya ki bampat syong kurim ha ke bagi ai ti no ki seed syaki kentai bat sakina they knowingly choose ya ke jingyap knang baki wei kinim Berkata kan dia ba jah ka sau tarik April ka kandai spa kada bagi dia senrang kila ai no kita ki jaka ki jongki knang ba kiwe kin laitim hindai para mangai pe chakan ka for God did something infinitely greater ublay ule
ya ka ba kham krau shu but the gospel is like that okay thu yang ba he give his only son la ai jong khon so that sinners might receive eternal life klang ba kinong pop kin yo priang ya ke jing im bam jakot. For God so loved the world that he gave his only begotten sons. Whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Na bau blai la ikata ka percaya ka bau la IT no ilau jong khun bla khamar wei bau ei wei bu nge jo u dam jot shu an re yo kenya ke jing em pam chak. Tong ni ne pe ye kamat ka bening kong. They give. God so loved the world that he gave his only begotten son. Boleh lagi kata-kata percaya ulah ai tino jong khon ulah kha marwekat. Ka bangiri bat antalanya ka Bible ka jeng de ulah ai tino. You know, yalau khon balakha marwe. Tongin perkha ikan ikan jikit, ka jeng ai ka boleh ulah ai. Ulah ai tino ulah jong khon ubalakha marwe na ka benta jongi. Ka de ka jikit ka bang nyimla ban thau hadu kat lu utrai ukpa ula yangi ula ayau ta ukho no balakhamar his beloved uta uba uta uba usham snow ba ni kata ha ko jaga jing baptis sabala pen baptis Jesus yo se ka sur na beng uni ude ubanga ubanga sham snow ba ha ulum jaga jing pen kaladur yo snow beng ka sur uni ude ubanga well please ubanga sham snow ba para bangi jonga when the great God gave his son he gave God himself habok pau ayu kun ay ya ublay hi shangi ite peng ka way ba Jesu ude ublay ba haba uwan long brio sa kaparte he is God incarnate God man ba pau ayu kun ay ya ublay shangi baru beliau ayu beliau sengi ayalade naga benta jongi. How much more could he give? Sekarang lupa ada unang IT. Ketika jangan ke bakrau, palat ke bah. Orang dan jing ay jong nu priu ke jing ay jong nu ke berdaya ke bakam krau palat babi ketika jing ay bukpa ula ayu kun sengi. Kalau kau kenuk sana ke itang ke berim. Kaba pedi ke kedur about Abraham upen sisai kata ke jing i ke jing ya ublay hadu ba uklam bet whole now blay but IT la ujung khon ujung Isaac shaudra which is the picture ke jing ai ke jing pa yu khon shangi wala kata ke jing ai jong kham krau ban pen sisai iya kata jing ke jing ya ublay hende krau kan kalau much greater kan kajing iya kajang uta uplay bam jukut naga benta jing ka ula IT no ilau jong khon ujong u ban yap naga benta jong ha kan ka persei ketika kalau kan sha ba om judan nu jing thau pa em kham tam mangi ibrio bangi kloi ban du no ye kita ke ba iya ke ba thon ki jong kalau nggak ke story haga we ke jaka kadang ka famine ga bakra bagalan ga ke longging nama ka ni ka famine nem sniu om dan shu ka bam ban ba kila syakngan ba ka ni ka jingyap kadan hakmat jok dan tangka we ka possibilities ba kin like him maki ba ka longging ke jongki ba ki khon jongki ka long ba on day away ni ki khon tu jongki sha kata ke jinglong bra kidan sao ngut ki khon hukum tak kila ya perkhat ni kila consider ni bakata ga jingrai ga jongki bandi away ni ki khon kam ai lat ka do nuot ka jongki pe ni ki khon ru kala pan bam ai bam na ngan palat nakadaw jo kata ka famine but bakatang dia perkhat angta ikimeki kparu laga jauh mat kajing yap kani hajan yiki baga ying ke jongki ki khun do ki pan ba bakla rai kalong ban lak em kalong ban di we de ki khun
cái đi cái por cái siêu xị cái đi cái gì bấm ta cái kali dan sau cái khôn ya nong endi na cái sangot cái khôn cái bao cái ông it must not be the first đây u khôn u ban kong cũng nong endi cái u khôn u ban kong nang ta cái poi siu khôn u ba cái ông khôn u ba u bet cũng u ba cái khmot u ba cái khmat u ba siu ba cái renyeng cũng u ba kalau kau baik mengindu ya ubalai pakai ulang kum ke kemi bawang setangkat nu ngalajap ngindu no iya ni ubalai bandina sekecil long merap kata kalau kau baik banle ya kata apa syukur nu besar ukur nu berkadu udah darling ujongki kamu kadu deh kalau enggak bangin pat baduh bakum ta nama bakim la ban sim me garai ki ông kapha bangin ya yap lang ban ya ka ba ni nya pat na ki khon uwe ni ki khon ki jongki kapha bang yap lang Berkatakan dengan story ke bas ngongsi ye ke ke longgi as ngau tu ye ke condition je ke longgi kan jigi je ke kemi ke pai lagi je ke khon bandu yu wei long ban pa wei ni ke khon long hadu ke sim ye ke rai ke khadu balik ketika story kalau enggak berdengar maka apa sih namar balik namar bangga puli ketika gospel you honest like and real ke jing ke jamu play yang ni ka krau palat i ko mau play kham yang ni ban ke lau jong ko no bala khamar we no manem haga pertai hiti om kita no jeng thau ba em ku baklai banduk no ke jagi ko thon ke jong Nếu play you ko mau kham yang ni ban lau ko in that sense Hadu bau kroy, but I ilau kun nakam najum. Hadu bau spend shoe ilau jong kun bala kamera utau ba utau ba smauba naka benta jangi. Ula syaya but once ka pertai ban syaya halo ka dingfna but naka benta jonga bat jong pi. Hadu bau ni bo wewe ba nge nam Joshua yo ya ke jing em bam jukot. Ula ayu kun jangi ban long ka jing tem naka benta jangi. Ulai la jong kun jangi ban yap naga benta jangi ubah hok naga benta ki bam hok ban penyesuk ban ra yang ni sya ublay uji su ye long berbagai gift ke jong oblation long berbagai gift ke jong oblation ba dia ni ke gift ke ublay ulah kular ban pha yu nong pedem ke pertai la ai na du ba ka pop ka besut ka pertai ha ka pet eden ha ka por adam ulah ba ka pop ka besut ka pertai ka jikte mu play ka lawan ha ka por ba play ai ka consequence ka pop ha ka juga por play pa kular ban pha ya deliverer ya nong pedem ya nong penlai Hãy tin rằng mà lại lực của khả năng công này usam bài trong cả on pelwet ya ka khali trong me but me ben pelwet ya ka khongdong kjat ka trong a deliverer was bestowed whose heel should be bruised but who should break the serpent heads beneath his foot throughout the ages ukpa uyeng hagadi kajing ai kajing upet shalau jong khun bala khamar wei tang ma kajing kermen ya ka pertai kawai kajing na ka tang ka berim kadai kajing ai pen thamai ka jong ublay ya kata kajing ai ka jong how Chris Every sacrifice was God's renewal of His gift of grace. Amen. Hallelujah. Kali kejingai pen scam. Ya kata kejing ai kejing kular kejing ubat ai ya unong pedem sang ibu play uklem kertiang dia nak kular ki jong
Amen. Beyond is like unreal. God so loved the world that He gave. I. But udah ai hadu ke ni ke jan bi. Udah ai ke ko mga kran ni siapi. Udah ka dau pai ke nong ela bo pai ke nong pertabat pen sung thu bo jisu long tang mo ke jingerman na ka benta jong pi. Ke jingerman na ka yeng ka sem ka jong pi. Ke jingerman ke jingma. Iki pop jong pi ke jingerman ni ka pam je ko ukres hapi ke jingerman ka borom. Hol lang yim dan yo nong penem ki nom la ban yeng akmat ukpa. Ubai ulah pak nang bo ni bujeli na kabenta jong. Ukres ai utrai un ai heyau kres hagan ke janme chepi o ngaduai bondon shibun kibada ka daga dono ka bakmen kin priang ka diga jing ai ka baka shekter priu ka tin priu ka mlaban batai ka diga jing I ka amla shik ban tel buk pau la ai yau khon seni ban pedem ya u dari ka diga jing ai ka bakrau ka diga jing ai ka bajalan manu ken balaban decline ya ka don beriu bersong apa rudan ti ka yeng lum dan ka kam lum dan ka pisa rum dan subam kat bayo subam kat baai ki beriu bat ka don ka jing ngan ka bakhra hu ba badan manu berbuan ong ayu nai ni ka jing ngan ka jame he ni ka bam ngan ai sebe utau beriu unum ken tat kat ni kata ka jing ai ka bakhra ha ka por ka bo ka ba Chris ulang the good gift ulang the perfect gift manu ban decline ni kata ka jing ai ka jang blai on exclude ya upam ngai on include ya baro kai babu ya ka shania how Chris ko mutrai bat unong padem oh day ka jing ai kalong ka jong ublay shabaro ken giban ngai you uday forgive jong ublay bala ai seni oh in plate ka ya ka kti ka jongi bangin long lak labnong uni ka jublong ka jing kermen yanga on away brio jong ublay. If you can but hold out your empty willing hand, the Lord will give Christ to you at this very moment. Oh don shu ka bakham khrao palat ye gani ka jing bokpa ula yu khon seng bada u ban pendim ya ka ka de jing ai ka banam ko shu ka de jing ai ka bajana ka de jing ai ba ban pedim nginam la ban nujor bat ke ha ka ni ka pathe bade bagdaw ngi jirwa ka jirwa dear dying lamb thy precious blood shall never lose its power till all the ransom church of God be saved to sin no more tadi ka jirwa ka bagi ban ro oh ka no crowd ka ka ji ka jong blay bul you kun nadu bam jukot juga perthai shangi bau long nong penim nong suspa jogi ubleu yang baka jing ai ka jing udang ai you kun leng ba ka jing lap ya ka ni ko ba Chris ulong ka lenti ka jing em ka jing sa om don ubala banwan chukpa lem da wan da ulawan jak rela kha you da kan la kha you ka hukum ula pendep ya ke bang ka bangim lam da ula em ya ke bangim lam ni ula ko ngu janai ko hukum ula ke ola da ka dikna ula bai ke pop ke jing ula bai ke jing tem ke jing tar ke jing besar ke jing tar ula bai ke dujok na ke benta jongi la tep you ke ski kepala ula bi pat khnang bo wei ba kalam bot ba nge da u yo ya ke jing em bam jukot bat ba bodam jot shu ong ka tien ka jong lai ubleu na ya ubleu yeng ba ke jing ai ubleu nya you khon sekita baro ke kibanong ngadeu nong pop Chris ulong kalenti ke jing pandem ke jing mah ya ka kapon ke ba ni pe ni kapor the plan of salvation ka jing tmu jong ka jing pandem kapaba kong kom ni that whosoever believe on him shall not perish but have everlasting life no banget ya udam jot shu un yo ke nya ka jing em pam jukot para bangai pe jonga the way of salvation is extremely simple to understand. Kalau enggak besuk, ya kaban snow tu. Kajing yang bukris, kajing tiap bukris, kajing ni pat ukris. Kamu lagi kubur, kabakalan. Kalau long sufficient the gospel ban penim yang Neu play ba pen kelumar, day mangi kibriu kiba yalam bakla
kibahikai baklah. Kadi gaji maksud tu ika biblical theology, ika progressive revelation ke jombai kepada redemption ya unang pau. Wa ke early church ki ma diket. Adalah penya yang kabalang po Galatia do Paul the gospel ke basisha kirung gini ki Judaisa kiong ke jingge jauh Chris kampat biang. Ibangai ki haban sumar ke hukum jo Moses kam tam le ka jing oche lang kom ta kin yo ya ke jing pedem. They completely misunderstand the purpose of the law. Nang ta ki yon pan sikit ki farsi ke po jong Jisu. Ba im hok ya persyang Cuma dah kata kita mai ya ka favor ke jong ble kita mai iya ka benang ka bau Jisu apa ribuk ki wong kamno tolong pi ki bajanai kum bau pa jong pi ba benang ulong u bajana ban snang ki riu ki bas ngau hok ki bas ngau da ka jing im da ka jing le ka jong ki da ka jing persang im hok ka jong ki da ka jing ko ngo ka jong ki kata ka secure ya kata ka bam jukot ka jong ki Jisu apa so ki ban review ki tolong pi ki bajanai kum bau ble ku pa ba ble ulong u bajanai now ni long ki bajanai kata ada jingkel ni sutoi le de bang ada pastor ni suto ada ukres semlo na kalian ngajonga ngalabla ban rung tangah kertop joka hima utra kalong ka bagentang uble ulong ubu khoi ngalabla ban rung hanta la do ukres ulong na kalian ngajonga ada ni bu polo mila lepop bat mila dul don ka buram jong ble ngila fall short na ka glory ka jong uble ulong chate ni long shani Iwan segini ki Christian cult. Yang im hok le kam baba kata ka beneng ye ki. Kia at ye ka sacrament kentup ye ka baptism kentup ye ka not supper shaka gospel. Ki good works, ki ceremonies, ki ritual, shaka gospel. Ite kumba Jisu umpat biang nak kata jing pen ki kim sung thu e ka biblical theology ba deh ni ki kelumar lut ia ki jika ki pen kelumar lut di ketien ka jang oblai nga si perkhat imagine ada Chris uang bakas nam ka jang akam pat biang ka jing kenya ka jang akam pat biang ngalaknya nak benda jang pi nama kipop jang kita makan pat biang bakin duk biang pihak badim dalam diru badio benar ada Jisu wang kumta none of us will go to heaven none of us will be justified kita yang lakan jong ka jing im ka jong ni la dune ngila fall short bagi payah la kasmi ka donut ubriu kalong ka bam lau try upedim lau try pen khoi lau try sustain long na kalyang ka jong Orang dan kau ikan mensi kaban like them. But they nama kata para bangai bika down baga gospel you honest like and real labu aga Bible kalong banyak thu sangi baga jingpen im ya ka percaya ka dei daga jingai a leng baga jinget haka a ka bu Chris ulong pada ka a ka bu Chris ula bende. Bon kibriu hadu kini kisni buat balik jaseng kim patip ya galenti jang ka jinget kidang persyak Kibriu berapa persyang Ujis ong yaki ki sedin jonga namju itu yaki Kibriu bos ke sosarang kata ka jingle ka ju haki good box ki jongki haki kam ki jongki unong ki sedin jonga namju itu yaki kata kalong ka badang kam hadu kata kata kalong ka badon kam hadu kata taban hang ni ka gospel you honest ka Bible kong u bangej hau u kamong bo we bangej plus u persang ban imba daladi u persangan penda biknem ki rekom ki jong no wong u bangej hau u kamong ngej hau but does enough good works then only you'll go to heaven come on kumta the way upangnya u Chris pula biang pura sufficient bagi ka mula pedap na ka benta ba phin yo ka jing panem bat ya ka khok bat ya ka jing pengsan bat ya ka jing ma wen rung sa ka hima ka jang oblai
Gospel ketika root of salvation. Họ nhà mình xây cái số cầm bà bà là mà gong công ta là bên khế lộc ba yang ibu nganya han ta xây cái số bà bà cùng cái kersa. Day namar ba là đẹp ban pen im yang ni tre ni xây số cầm bà bà om ban đăng priang yang ni sau ple. Day nama ba đẹp priang yang ni hau pa da ukres cùng đăng ni xây cái số bà bà. Good works, good fruits, kini evidence of genuine faith. Jengka jengek ke basisya. Ya man say ke so ba la pen kre yang ni kini so ba. Ong ka Bible la pen kre lo pa bagi yang ta knan bang ila ban pen dan burom biau ble. Bu man say ba go jong ble. U ye try ba por ka dono jong ni bagin say. Ya ke lo try ba rap yang ni no ma da ka por ka jong hi. Walau kata kami ke point ke subjek ke mat ke bakok banyak kerana ni dengan skop ben rapi ya fi. Haga di bentak nama fin snow tu. Da kumno ngiyo ya ke pen. Kumno ngiyo rum ben. Kumno lama bagi pop segi. Kumno on piksan yang ngi mat jong pu blai ukpa. Boleh kita dengan Yesus. Namar ba ulami bujeli naga bentah jong. Ulami bujeli naga bentah jong. Doctrine of substitution kadeka hat jong ke gospel. Ukris ulami bujeli naga bentah jong. Dia nak ngi nget je ukum utrai pa unong padem. Wai saya shua ke jingwan jong Jisu le thu lupa ya kan ni. Ko aban puli naga bentah jong fi. Na wai saya kalau ke besan bulai ke dekat ke besau ke besan bat ke bahan reu. Shisha ulabu ulaba ya ke jingkus lai jongi ula ket ya ke jing ngau si jongi pen ban ye la nyau ye u bala pen mong bala sho do blai ba bala pen jenja dan dai la pen mong yu ni na mar ke jing rengkang jongi la pen luet ye u na mar ke jing lai bam hok jongi ke jing pen chitom ke jing sok jongi kala long halo jongu bat da ke jing James nam jongu la pen khia ngi na ke jing pang pom na ke jing rengkang ke jongi la pen khia da ke ai ga ba ukris un pen dep halo ka ding sna naga bentah jungi. Katakan dia buai saya Ukraine. Bau belai shisha ula bulut ye kata ki jingrengkang ki jungi paro hau kris. Ula ba ye ka punishment ka bangide ban priang namar ki pop ba ki rengkang ke jungi. Ka ba ka ula kalong ka jingtip na ka bentah jungi. Hal khot ke basifau pen ban utrai ulamon ban peluet iya o. Try ulamon ban peluet iya o. Balai kita mengit yo Kris. Namar ba ulami bujeli na ka bentah. Ini melasi un penem meladi. Ki kappa ba kita ga sertap jot akhmat jom ki ritual kita tagi sertap jot akhmat jom le. Ka bau play ukpa upriang ka dei tang ka jingnya jong khun. Ba ka jingi pat jong Jisu ka penci sabu Jisu de play ka jingap na ban pat you. Ka bar ban penci sabu play ukpa ula khun ula satisfied ka jingnya jong khun. Ba no breu ba kwa ban yo ka jing ban em ha ban wan tang da ka jingnya jong khun. Iba kentat je ni ki kerem ni ka snam ba kodo jong khun lan tro. Hebrew wong anam dan jingma ya ka ba ko begini. Buang ru kolong ka ba ima ba ka ba itre man hab. Ha ka kti ka jong kham tam mi ki ni ki ba deny ya ka finish work of Christ. Ki ba pen kalan ni ka lenti jong ka ki ba snyau thu. Ya ka ktien ka jong. Ki ba Pia clear jang kutong ano ba kim tip show kano ka lenti. Yo anrong sa kata ka jing tiam pam. Kalenti jang ka jing ma pag yo ma piki pa ko. Kalenti man tang kesan yang sius ba. Yang ho ga de ka kubor ka bas no tanan. Mau blay hau Chris ula penyesok jika pertai sala dehi. Leng bau Chris ula penyesok jika pertai Shaladi. Kali ko kubor kapag hindi man lekaman. Kali ko kubor kapag ihapad sngongo. Kali ko kubor kapag ingat bu Chris bu kun jong ublay ulalong ubalami mujli na kabenta jong.
Dadai bang ngidang laban pen em diki pop jeng diki kam bhai ke diki nyam ki kom jeng om dan kam yu khon ban wan se ka berdai ka jing wan jong ka jing pa jong ukpa yu khon se ka berdai ka de ka juba pa we cannot save ourselves anymore da ka no ka ti da ka no ka la dai na makara ublei u happen one he dalane sa ka de ka pertai om daladi om di kamaba om du mran om da kadu kadu om da lu brin nei dau kun jong u blei ai ba katakan sai ba om dan kerteng da wai pa kerteng ha pedeng ne khando lai da kerteng u kres ba on penim bale nama ula pedep ya kam jong Jesus pa lo nama ba ula mipat na kajing tiap ban pedim ya baro kita ke di basania on na kawai pat kajikinya orang dan nak wipat kalentina ublay ula ordin pan pedim jaga persai da kata kajingnya kajingmi bujli ukres naga batajong kabangirang kam kalong tang ban supriang ya kata kalenti jong kupah. Sin is punished in the person of Christ, yet mercy is extended to the guilty. There naked your amazing grace has sweet sound I save a wretched sinner like me. Kabla ka walang tangbang in siya. Siya din ang Christ. Bagay sa tuwa din siya. Siya panggil din ko siya. Ni sa tuwa diya ka Christ muli, niya mas turo ay ka bang ngingilo. Nano ba kapok kapso siya kapatay lang mo Adam? Lakhay niya kapok ang David. Siyon kaya yang ikapop kalau besok jaga berde. Adalah kaya yang kirpen kat mereka gajing pangpop kabam day kacang ini kadang jauh kuai pa. Ni melawan komplain ya kan ni. Ni apa cupian ni gajing siapa kapop jemu Adam kadon hangi baten kadau halakas ni kadon uat gajing perkat ikam gijong ikilong kibabam ni deki transgressor angkat ketiin gajang mulai. Kalau kau mengira buah yang ketiga jangan halal kapok jamu Adam. Bagilah pelong yang kapok jamu kung kapok ke jamu ini. Dan bagi komen yang personal bagi actual sin. Itu yang kata habang ipet jalan ke jamu ke jamu. Halah kas tinggi jentut ni transgress. Dikum ta pan penjat yang ini pan bisyar yang ini nama kapok jamu waipan. Kapok jamu Adam. Yang berpriangi kata. Kata kajing sisya, kata ketiga jangan boleh. Harga juga dekat empat petim yang ini, kata dekat hok jangan waipan. Kamu dekat hok aja. Badai maka dah uji ulang ke hok kajang. Dan kapag ulang imjana, ulang kamu ika hukum kapag itangkres. Ulang ay ika perfect sacrifice. Kajing kanya kapag jana hello kadikna na margi pop kijong. Perfect life and perfect sacrifice. Uno bakintak ya ketika jingkermen jaga jingkermen orang dan jingkermen tak kemudian OP kibadangnya persang banlet meneng dala kijong gelenti kijong dala kijong kijing perhat kijong dala kijong kijing om don daga way pat kijing kina life naga di kijing kina uji sulong ka hot oblation kupolo haga room nong besan Ma dengan harga room kalau nggak besar, pukul harga room nggak besar. Kedekot nggak besar, but kebesan dukurangan pilihan kumdi. Tiada tahu bentrei ya kebaik nom om junyo kum kecingin henry kum garam. Henry hau tahu bentrei henry ubanget, hau tahu benkesan ubam rumley. Unyo kahok ya kecingin janggu gila kubam rumley gila kibam gila kam ban pediem gila kam kahok janggu ipa. Baka hok ukris kapag gila kam ban yung yang bagin rum ban pediem ban kesan bagin rum sa kahima ka sa rumley. Kalau kau mau David ulai aku sepang ke jingsuk jong tau beriu habu blay le nyo kahok klem ki jingle. Udah om sup kita ke bayo mak no ke jing palat jungki. But beliau telep no lin nyiki pop jongki. Suku tahu beliau bo try un om nyausu ya ke pop hau. Praise the Lord. Korin sana gue. Korin egasan gue. Ngan puli ke benta. Nang bangin ang kamsung susu ke benta ke tin ke jangan belai. Ke ega bo pol ka ban keren sini.
sana ruai nama riu tahu bab syim la tip ika pop ulah pelong ke pop na ke benta jongi kan yo kris kenang babon pelong yang i ke pop ke hok ublei ha u kris. Christ is the righteousness of God. Nhìn chót nó đây nama ke pop jengui pan i priang ni kata. Nama ke pop jeng Adam. Ke pop ke besar ke berai bekom tan di lu yau pa ke pop. Ban ben em mi dan kamro ya kahok ka jang wei pat pakata ka de kahok ka jang Jesus ka jing em ka baca nai ka bula em ka bang yim la panim ka jing kinya ka baca nai ka bang yim la pa nai ka bula bleu pa la priang ye ka ni ka ka Christ la pendep ka bula kamai ye ka hok ka bang yim la ban kamai dalade adam don wei ro breu uban yo rong sa kai ma ka jong lem dalai priang ia ka hok ka bu Christ ula kamai bar bau nong pa nge yo Jisu ndai tan mai ni pop jang ila shim no utrai la pen kho yo utrai hendre utrai ai ia ka hok ka jaka ka khra sengi da ka ta ni yo ke ka jing san ba ka jing ma min rum sha ka hima ka jong i ko mau blei ong mem desu nang pop da ka nong rem jang ka hok o Christ ka ba ni la yo yang la credit sengi nên ba bani shania en ha u Chris. So kebening kong kalong ba. Kani 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 sya. Kaban magin priang kani kani sya na ke bentai ladi. Bagin shania yela di pura ha u Chris komu ta u mi kujali na ke bentai. So the essence of faith is trust. Shania reliance, dependence. Tungin breadload ya kajing syariah haladi ya ka bangilong ka bangilan regin mare so Chris in bu kajing syariah au tungin lailat ya kanu ka jikka sergiu jo ka kajing snus scam ha ka bangile ha ka bangilong ha ka bangiar paten hedrai bang nin ya mare so nong panem utaken ke pa ula pa na ka benta balong ka kuna na kabanta ki pop jongi oh room lai at ka ni kata ka bening kong yo anes at ka ni kata ka bening kong yo anes tau shi thau baula ien chua ya gi ha ka baula pai no jo ko malong ka kuna na ma ki pop ulam ni bu jili na kabanta jongi o men sti ba ko jo ko play o nyalam yang i benta bagin sharia au no Chris bagin i baga ka chiki ka jo ko play lapet isang syangi agar kom ka ba simple ul ai lo jong kun la khamarui we bangai ju unam chat shu bon yo ya ka jingim bang chokot bon yo ya ka jingim bang chokot om dan ko bo ka kham krau palat bani ke ka bent ai bo de ini peja ke di bo ka balai that deliverance. Ini pun jadi ketiga that whosoever believe in him shall not perish. Kata gini, bangai ulum jod, kata gini kecil pelat. We bangai jauh terai Jisu ulum jod shu. Walang ini ben jod nama kipop je sini. Lalu berkapop sekepertai. Inilah ramah kemacam boleh yes. Kenapa Pak Jokowi? Kajintim ke jomble long long seng. Jikon je kajim kita nak apa apa. Ni mal pada bila ni. Kadu jom ting kapag ini ben lek ni lok kinong siun je boleh kita kimal kau. Nothing can we do about it. Ni melak ban lek bila hak bagila do ni ke buruk ke jomble ke bai nong ke pop long ke jingnya ke bagi ini hak ban lek ke kadu jom ting ban ni ma ke final wrath and judgment and condemnation ke jomble ke jingtim ke jomble. Kata ke ke bagi hak ban lek. Hằng day hằng ni cái gặp bên ta không bảo quay bằng nghe nhau Jesus Christ của đấng judge you what là cái bên judge what là cái đây ban judge di Bible con đấng judge you ông các tiên cái dòng này các kata kakubo nó khra bahasa bahan nó Christ para manggil mga bejonga onong don unong pop upananya apart from Christ all sinners, bago kinong pop, deserve to perish. Ito nung pan priang niya ke jing pitjot, niya ke jing pisang, niya ke jing pinar, ke jong play, jong ding kim don hok pan yom den, no play. Aling yung may ke jing pitjot kade because of His grace, undeserving favor, ke jong play.
Roman real at like on the Gabata, oh, Gabas snow. Tanak Gabanta, Gabashakmat, the Pani Kubor of Snew, the Gabanta, Gabashakani Kubor of a house, the company. Namarga Binong, the pop along the Jinya, Henry, the Chikai, the Jong Blake along the Jingium Bomb Jagod, thou Chris Jisu about try Jongi. That is the good news. But way begin your home, or I'm just showing you again, you can Jingium Bomb Jagod. Come on, no, Banjot no, to Bandulu, you can Jinkerman, how Chris. Banjot no, to Bandulu, you borrow getting shy, you can Jinkim. Banjot no, to Bandulu, you borrow getting so, I can Jinkiman. Bagani ka siya. Yung kita baru kay Google siya niya. Naman habang yung Banjot no, kelas tang nadu Genesis, nadu makapop kapsul sa kaputay, lapin niya kla yung inublay ba ibakumtaan niya ako niya tayong eternal damnation, eternal judgment jungle. Banjot no. Hindi kibagay yung Chris. Kinlight nanta. Oh, what I get atatin, what I can yakataga jingking. Pasisya niya. Logo mo do brio na nagaling. Wala ka jing atlong juga do dia katin ikaling. Henry, day banting banyap na magugon hagaling kabaskan. Kabanang pra, wala pa ka jingtin jong kata ka eryong jong kata ka jing atlong juga do dia. Chris mo mo siya kabaskan. Mong Jisu. Ila dia haga gospel yang ada dalam banyo. Alagin siya niya hau. Apakah jing bisa dengan wan yu banget atau banget ulit kemen. Ia kajing lihat kemen utra. Ia kajing panim ia jam utra. Om tangan yang kepercayaan beri shadow ibam juga. Pangibigi juga if men were trying to drown you. Persangman pengam ye pi. Kita melawan pengam ye pi. Kat bakal kli ke jombi kalau halor juga. Bau tahu banget yang Yesus Kristus. Ulang kawai baru Kristus. Baru im namar bau Kristus. Uim ang ujo. My Redeemer live kumtangan im. Siya gibang juga. Pada yang ini pun Yesus ang. Aga gospel Yohanes nong kabasibaw na kapapra. Ado ako penday. I give unto my sheep eternal life. Na I kilang po na kajigim bang juga la I. Habu I mo iwan ng dusyo. Setelah dipenim tadi itu jengim. Upenim mau I mau kan dia sikapam juga. And they shall never perish wam. Anam judge you. No. They shall any man pluck them out of my hand. Menurut pelaban kedingin teknik dekat tiga jonga. My Father which give them me. Upawa ay ki hanga is greater than all. Kaya ki bro. And no man is able to pluck them out of my Father's hand. But mano, wala ba kanigin tadiki nagakti ukpa o jonga. What a good news indeed. What a good news indeed. The kumtas ko bagin po sa kapoy nga magkado. Ko mention diyan. As only God can create. Tamu boleh wala ban tao. So only God can destroy. Tamu boleh wala ban penjon. Boleh unang never destroy. Jika kam jong hun ujong. Kacing padem kalong. Permanent. Way bagi mo unang judge you. Heki kacing bom jekot. Dan balam kacing tadi nakakti jong. Nakakti ka jang pa. Magkabenta ka magsakdo. The position. Kaya ka mga iyo pa riyan. Habang ilagay yung Yesu, hindi na malama ito po. Hindi na maanak pa hok at yung unang hanipal. Pagsanin ka matang blame pa. Hindi iyo pa riyan, iya katakan sing imbang. Naga moment ba ang ikas iladiya o Chris, o Chris uwan ha kajing karugam ka pala. Baudan ha po yung isya kibam ko. The reason pala indwell lagi do bensibo ko yung play until the day of redemption. That is the purpose. Kajing bam yung kasang nado bang yo ya kajing ngej. Ya kajing penim how Chris makalong siya kibam ko. Betul ka bagay yung Yesu? La promise lagi kajing bam ko baru play. Kasdang nadu mentahan jika dia kejuni baru bahkan continue siya kibam juga. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have
everlasting life. Ini orang kalau beyond kesaksian, beyond ke arthosnya, beyond ke lifehosnya, beyond degree, boleh kabar tapi kalau dan this will remain forever. Kan kamting san man yang keluar man yang benar man yang ingin don malu ingin long kamu hagas ibun syau yang ingin long kamu long ong ketian kajong mulai. Bangin don baru segi bam cukup. Ho, bagai yang boleh dari kepercayaan direct mudra. Hagas ni jang kecepat insani. Banyak siap. Ngay gamen ka jong apa tamen si pina siyam kan head siyam katakan redemption ka bakat ko and things san ka mo Kristo mo kakati ka jong boleh ya siyam iyo oh habang don no play ibangay ding tang ba kisu exist kitim sa ibang sukod habang don ka beneng o kani ka jaga ka mangilek ka man nyama ti umam ki Habang no praise ganyan pa do, kacingin mo sa gibang juga genruan, the Lamb of God that was slain, yung gibang juga ganyan, ay mo, kacingin ka jumlah, at pantap yung kita ka delight, kacing kemen, kacing orang kan, kacang tu. Oh, ngadway mo blay yung berkuya pi, penyerap ya pi fenget yung Jisu naman mau ulang tang mau kacing kemen, kapatid. Hang mi kadon kacing kemen, don yung praise, don jing kemen. Yon like Andrew hindi man puli ya ka in isolation kada ka sibenta tampan ko difikin ko por kada kan Jisu ba Nicodemus Nicodemus the Pharisee the ruler of the Jew buwan si Jisu menbet buwan masuto ayu Jisu long bagai ka long ka balay ba away kada ka landong ka patay balay Jisu wan sa ni bersay kumno kinampok yung benrung sa kay hiba ka sa mublay Hagad dapat ka beningkong ano ka bapra Jisu kan ni kajian kam jo kajian khasin. Uni ka masuk ngai that being a Jew and a religious leader kapelong you will accept akmat jo blay. Jisu immediately you correct ye kata kom perkhat jo ong han ka balai unless one is born again. Dalam dalak khasin you cannot see the kingdom of God. Bang ka bapra Jisu kren mo mensi bulong kong kalian. The Spirit acts sovereignly like the wind. Come kalir. They will say bako boleh because they can new birth. Bapli ikmat ni jongi bangin iyo Chris. At mau mensi bako because they can new birth. They can jingdom ka bagkanja mensim ka jongi lau wenno. Bau nongkot mentau sama niyo iyo Chris belum glorious but body hok ya ka bansyanya worthy to trust. The problem bagi galong ba. Tidak digin yam ke jadi, Andre nim sungku bagi dalam kampalan jika new heart, bagi new spiritual life, kabatang mensi berkut ubalaman. Jadi now mensi berkut beliau terai. Bawa tiga kalau enam lapan kelas bijingkai ke bersolat. Kabat keren ya kan jingkang kam ya kan new birth. Jadi terai dia mensi no sinners will come to Christ apart from the regenerations of the Holy Spirit. Then only insangay, then only on sakala pamon. Jadi terai ke mana siapa? Ay ke jingay, ay ke jingkala pamon. Sa plate smak ibat dum baro bangin ikus long ulong bedai hok body glorious to trust bangin yok ken jaga jing badan. But kada khot ba kata ada khasan. Jisu percaya dekat mas tamaru. Dekat mas sekau tu. Kumno kali ganja. Jisu kedau. Yang Nicodemus siya ketang kapare. Kedau siya ketang tingken ngom ba kwet kau saw kanda. Wong kumne. Kumbau Moses la kentiu yu tau kusai na karikla. Kum taru kandai ber kentiu yu kono bri. Wewe bangai yu dum jatshu. Henry yo ya kecingin bang cikot. Mention biang asam kan wewe ubangai ikut judgment bayo yo ege ya kecingin bang cikot. Kumba Israel yo ege jingfia. Lai bagi pet ege jingeng chao tau pesen no. Kumju mangi hamangin pet ege jingeng chao kures chani ahu. Ban ma bagi bom yo ege jing suspa bagian yo ya kecingin bang cikot. Bentar ka bakan riu.
ya cái chính chúng lên bên bao nhiêu là bảo lên đi cái phát thầy là ai thì nó trong phương là tham rồi mà quay đủ bằng ngay cho đâm chót sự rây con yo ya cái chính em bằng chữ cột đều nào mình sẽ có không lên tre ya bỏ cho nghỉ bây giờ ta cái chính cái làm cái chính nghề bạn tàu nông bộ ở sáng ngày ở sáng đi hai dòng Giêsu cũng trai bạn lấy này một Giêsu ông akan nong bendur ke basa ông dan malau dengan anak lemda la ring yu dau kepangan puliau kong ni dan malau dengan hanga lem dau kepa bah bala pha yang unda penwan yu bat nga ngan penipat yu kasmi ke bakal dan malau dengan hanga lem dau kepa bala pha yang unda penwan yu le kepa ring yang ni lembaga jingelap yang ketika gospel bat kajing tray jo men se bako jo le men se bako le Bagi ka jinga la un trek no ka jangi play kman ka kin jam sa kan dik ki pom jangi open song thu ngi bang long ji e o Chris de way no play kman ka kin jam sa mi o long glorious o Chris long worthy ka ban shen tao nong pop kala ma nge yau Giêsu kom u nong pen pa dan benta kan bi ka jing pen ni Upon dan benta kalau dia bikin pada dia, mesti berkuat dan benta kalau dia bikin pada dia. Pada yang ni, oh Yesus orang ni kita kira jauh jing pada dia gospel orang tu no. Tapi nanti sekian kata yang macam boleh kupa, boleh kuat, boleh mesti. All the three members of the Trinity very much involved. Hagal dia bikin pada dia. God is like a real kajingkar man. Shaka